Yes, reka rero nongere mgaruke mbahereza ikaze. Umukino rero ukaba urangiye, ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego 3 ku gitego kimwe. Ni ikipe ya Rutsiro rero yagaragaje performance yo ku rwego ruri hasi. Ikipe ya rero ngabo bafana bayo mu byishimo byinshi rero bakaba bishimiye intsinzi rero yo ku munsi wa kane wa Championnat Rwanda Premier League. Ni intsinzi nziza cyane, ni intsinzi ikomeye ku Bariyo. Dere ngabo rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport katubereke mu buryo bw'amashusho. Yes, dere ngiyo rero ikipe ya Rayon Sport rero abakunzi bayo bagenda bayikomera amashyi mu buryo bwiza cyane. Dere ngabo rero abakunzi ba Rayon n'amashyi menshi cyane, ubona ko bishimiye intsinzi rero yo ku munsi wa kane wa shampiyona, bagenda bakoma amashyi. Abareyo kabisa ubona ko bahagaze neza cyane. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagenda bishimira intsinzi. Dere ngiyo rero ikipe ya Rayon Sport kabisa n'abakinnyi, ikipe rero ikaba itsinze umukino. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu byishimo byinshi, ngo bari gushaka uwitwa Basane, amwita Aziz Basane. Uyu Aziz Basane kabisa abareba bagenda bamuhereza amafaranga. Aziz Basane abareba bamuhereza amafaranga kabisa, ubona ko bamwishimiye. Atsinze igitego rero cya gatatu cya nyuma kibahesheje intsinzi, ndetse n'igitego cya sekirite. Bamwita Aziz Basane kuranya yitwara neza. Dere nguwo rero Aziz Basane abareba bagenda bamuhereza amafaranga. Ngabo rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu byishimo byinshi, mushyiraho kamurare turebe. Ngabo rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ikipe yawe ubyakira gute kuba yegukanye amanota 3? Ndabyemera yatsinze, ariko mu buyobozi ni dawuni, n'abuyobozi dufite n'ukuntu abantu baza ku mwanya w'ubuyobozi bakahita bitwara ukundi kuntu tutari tuzi. Ibi ntabwo tubyemera. Ese ikipe yatsinze, ikibazo mufite ikibazo dufite ntabwo mu miyoborere ntabwo hameze neza, nta buyobozi Rayon Sport ifite. Uyu munsi wa none komite perezida ntabwo ari abayobozi, ntabwo bahuza.
bakunzi ba Resiporo icyo mwifuza ni iki icyo twifuza twebwe ubuyobozi bugendana hamwe n'abafana kuko dukunda ikipe yacu ya Resiporo n'abayobozi bakayiyobora bayikunda turi kuyoborwa n'abantu tukabona ntibakunda Resiporo tukabona abahungu barimo gushaka kumenyekanisha amazina yabo tukabona nanone barashaka kugira ngo bagire ngo abafana ngo babafana twebwe ntabwo tubishaka turashaka ubuyobozi bwumviye hamwe guhera ku mukunzi wese wa Resiporo utanga amafaranga 2,000 ku kwezi kugeza kuri wa wundi utanga miliyoni 10 turashaka abantu bahuje bakundana ibi bintu byo guhora bayobora baryana nibyo bituma dutsindwa mu mikino yose nibyo bituma tutikarifa ngo tugere mu mikino nk'uko twari twarageze muri kimwe cya kane cy'amatsinda ya Confederation Cup ntabwo tuzatera imbere tukiyoborwa n'ubuyobozi n'abadushizeho bose bakaza bameze gutya baratubabaza ku mutima baraturisha umutima nibashaka ibitekerezeho ubutumwa n'abaha umuntu wese ushaka kuyobora Resiporo nabanza yitekerezeho amenya yuko ikipe ya Resiporo ari ikipe y'abanyarwanda y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda atari ukuza kumenyekanisha izina rye.